Bala Ken Rosas. Tinapalabas, simple at tao ti imahin na Raul, nga may bilang a big-time hacker ken agiwarwaras iti virus kadagiti computers. Nagbalinmat akarit iti kabangalan ni Michael ti panang takwat na iti kinatao ni Raul. Iti may sangal daw apan nag-shopping ni Alexandra at da babae ang nangagaw iti atensyon na. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti nobela tayo ang napauluan. Bala Ken Rosas. Dayan, ima dayon. Ay, kamatak. Joyce! Joyce, mabit lang! Tinartakan ng tinagna. Talaga akayat nakaliklikan. Joyce! Joyce! Saan adito ti rumbang nga pagsaritaan ta? Kasarita ka labiit. Apay-apim manaw ka iti safe house. Saan da ko na rumbang nga biyangan pay? Naragsak ako niti ayan ko ita. Ngam, Joyce. Di dak pilitan nga agtestigo. Kaya't ko tinatal na abiyag. Aday wandak! Aday wandak! Sa di na tinapanam. Berbiro kan ka itay. Adala ang napan ko kinita. Kunakmat ka nga orayin nak. Tadala ang ginatang ko agamit ko iji computer shop. Ngamit di rumarak. Awan ka matem. Paandara mong tilugan, tamabantan. Agore ka. Adda ka di kabuting mo? Awan magkit di. Kas lang amin madandanagan ka. Apay ko ma. Awan ka niti safe house. Isong awanan ti rumbang nga pagdanagam. Nabannog akla siguro. Ala, paandaram kit di tilugan, mabantan. Okay. Padagpagkag ka ni Hepe akabalak nga ramidan ti trabaho. Michael, saan mo amalpas dayta iti mamaminsan laeng? Kasapulang magtagi na. Agyaman akan ka. Tanalagip nak na may binisita dito yung apartment ko. Oh, inyalaan ka iti kanam. Apay, saan ka maboring dito eh? Isakit nak mo't gayam. Uray kas kasano. Nagkita kami kini Joyce. Anya? Nagkita kami. Ngaman niya. Kaya't nakaliklikan. Pinadas ko kinasarita. Kumustan? Apay ka no naglibas iji safe house? Kinananamat na saan tayo kanon arumbang abyangan. Anya? Data lang ang tinaybaga na kanyak. Kaya't napanan. Di mula ko man imbagbaga kanyak dayta. At adala nga masakit anak. Mangnamnama ka, asobyan na ka? Michael, bayamon. Saan na ka akayat? Awan lang atan tinapintas abanag ang mapasamak kanyak. Dahil trabaho nga nanadak. Panagriknak. Rumbang nga i-give up ko. At nanalalain ng iti siya. Parikot ti pinarnuay ti virus anay waras dagiti hacker. Dagiti hacker ko nang. When? Amangan no aramid lang ang data, ti may sa at tao. Saan tayo ang masigurado no adu? When wag may salaan? Adon dagiti na duma-duma a website ang hack. Uray dagiti pribado ang website. Nalakang aminitan ang makaala iti traffic data. Agsipot accessible itan ti panangaramat iti computer. Padyak nga dala ang iti asidag data ang hacker. Ket no sino man data a hacker, agsungbat iti lintag. Panagkunak, adda pa ka inaigan dito'y da Jeremy kan Emily. Nagdakas da talaga. Saan da pa'y langa sumardeng? Wala saan? Mabalin mat ati kabsat ni Jeremy.
Isuda na ang ti amok ang makaiturad ang mga ramid iti kakasta. Ada ka man hindi sangwanan ti computer mo. Oh my God, Joyce. Agtugaw ka dito'y abay ko. Ipakitakan ka. No kasano ang mahak ko ti credit card. Dayto'y abiktimak. Sana Pilipino dayto'y. Amerikano. Iso adak-dak kalak kwarta ti malak. Kunak man ko na masabali ka iti kabsat mo. Kaskas di madgayam ada kas ti aramid mo. Nagkorni ka maten? Kadag ito'y napanawan. Nasken amakiuso ka. Apay adi mo aramatan iti kinainbag. Dayta amom iti teknolohiya. Tanya ko mati makwartak ijay. Dakdakkel nga amang ti masapulan. No iti kalukwan ti pangaramatak iti daytoy nga amok. Kita maminsan lang nga i-click ko. Dakkel na kwarta. Kasla daytoy nga Amerikano. Kagudwa a milyon ti maalak ditoy. Anya, kasano na matiliwan da ka? Narigat da mabisto ti kastoy nga aramid, Joyce. Safe na safe ka ditoy. Makitam ka ni? Adu dagiti gamit ko. Iso analakalaeng daytoy. Asino man nga tan tinangikabil kadag iti asabsabong dito'y table ko. Amangan na ni Michael manen. Ay, rogyakit din tagtrabaho. Nagbabanglo dagiti asabong. Naibagsapam, Agent Alexandra. Oh, nasapa ka man asimangpat ita. Wan gayam, nakitam ka din no asino tinangikabil kadag iti asabsabong dito'y table ko? Shock. Ha? Saan ka kadi amang rabrabak, Darius? Apay ko ma. Nalipatam ka din, noan niya itangal daw. Lunes. Talaga gaya man nalipatam mon. Anniversary ti panagpartner ta ita. Ha? Wan gaya man niya. Ay napukaw mo tan dito panunod ko. Happy anniversary, Alexandra. Same to you. Agyaman na kadagiti asabong, ha? Imbitaran ka kumaitimay sa dinner date. Oo na. Sa dino, ti papananta. Ay na, makonsyosak ka talaga. Bagay ko nga tan na iti bestida nga insuot ko para iti dinner date mi kini Darius. Namin ano ako na nagsukat. Dahi ti sapatos ko. May bagay nga tayo ti bestida. Kaslasaan man. Sukatak ti sapatos ko. Gusto da ito yan. Ay na, sigurado nga urayan ako ni Darius. Mapanakit din. Ang mga ni Darius ti umawagan. Damagan naman nino sa dinutayan ko. Michael. Hello? Nagbunga dagiti sakripisyo. Nagbaligak, Alexandra. Anya ti kayat masawan? Naamuha ko no sino ti hacker anang hack iti website tayo. Kat kayat ko si kati umuna ang makakita iti na ito eh. Umay ka dito yung apartment ko. Naska na makitam na ito eh. At dan pagturungan ti investigasyon nyo ka ni Sir Darius. Anya? Awan natin ni Alexandra. Itayak pa ilang nga gururay dito yung nakareserve alamisaan para kada kami. Agmaysan nga oras nga urayak. Anyamatan. Itaklaan nang imbitarkan ko na. Payan naksapay. Kabisado kong ti aramidon ti hacker. Serken na dagiti na dumaduma nga operating systems. Kabailan na nga i-hack ti email ti akin email. Kasano nga aramidan na dayta? Mangisend iti link.
Kat baba ni tiday ta, maka-access iti kayat na asarkan nga account. Kas matlakin ni Emily idia. Sa bali da ito'y, ado ti amo na ita da ito'y nga hacker. Ado, dagiti mabalin na nga ramidan. Sino day ta hacker? Ni Raul, ti kabsat ni Jeremy. No kasta. Pudno, ti suspetsak. Kat tinakabut-butang dito'y, kabailan na asarkan dagiti pinakasensitibo a computer accounts no kayat na. Napaggad at talaga day ta at tao. Oray ti Facebook. Ag-browse ka dagiti accounts. Kat nubak nang, planuan nanti sumaron nga adang nga ramidan na. Oh, ada ka gaya man diti office mo. Busy ak. Awan oras ko ang makisaritakan ka. Amok nga dabasol ko ken ka. Amom ka din naman nga oras ak nga gururay kan ka. Nagparisalbak pa yun itilamisaan para ka data. Awan ka. Pasensya kan. Importante nga mintinyawag kanyak ni Michael. Anya? Ibagan pa ang mismo iti sangwanak, ani Michael tinapanam? Idintutad na nagsaritaan ta? Ada nga minti. Guston. Saan kang nagpalawag pa eh? Agyaman naklaangin iti inaramid mo. Ugalim sakit di at talaga timang pasakit itirik na ti sa bali at tao. Agent Darius, addan paglawagan ti investigasyon, may naig iti computer hacking. Dahil ti pa-check, hepe. Pinagsublik jay negosyante ang nakasaritak itay. Tapno da kayo kini Alexandra ti makisarita ken kuana. Oh. Sino ka di dyan negosyante, sir? May sangakin kuko iti telecommunication company. Kahit yung asawan, sir, nahak ti system da? Agpaiso data. Ket makatulong tinatakwatan ni Michael iti investigasyon na. Sikamat itatim mawag kanya. Apaya, da ka sa pulam. Manong, amok nga agin enjoy ka iti bakasyon mo dita Amerika. Angam, adda lang ti kayat ko amaamuan. Anya data? Adda nakibiyang asimrek iti operating system nga us-usarek. Ah, Dagiti nga takalaban yung nga agent ti akin aramid iti daytoy. kunakmat kan ka na laing dagi jadwa. Di nagtumot ngamin patpat yan. Di ka madanagan, Manong. Saan ang apaatiw kadakwada? No addaam mo da iti hacking, mas ad-ado ti amok. Apaya di mo usaran ti kinahenyom iti computer. Tapno abakam dagi jay. Inikanak iti ideya, Manong. No na-strike dan ti operating system mo. Apaya di mo matsarkan ti komunikasyon na. Dayta. Ketap no maamuam ti inaldaw a panagsarita da iti cellphone. Uwanan niya. Sige lang, Manong. Enjoyam ti bakasyon mo dita. Pakaamuan kanto. No addan ti development dayto yung aramida. Agmay may saka amang mangan dito'y kantin, Alexandra. Wan, ayaban ka kumaitay, nga busy ka man. Kunak ngamin no kaduam ni Sir Darius. Wala, agtugaw kakit din. Tag-order ka iti kanam. Ay, sir. Adda ka diti saan nyo ang nagkinawatan ka ni Sir Darius? Mana, sir? Gumurgura kanya. Diyak ngamin napan iti nagsaritaan mi. Pasensya ka. Siyak ti aking basol. Inawagan ka ngamin. Pinilit ka nga umay iji apartment ko. Oray ka sano ti panagpalawag ko. Di nakmatpat yan. Sabay amon. Napudot pa ilaang ti ulo na ita. Ngam, kasano ti panagtrabaho yo? No kasta nga daguran na kan ka. Ay na, ibusan takit din to'y kananta. Saan arumbang a problema ang taday taban? Agtugaw ka lang dito abay ko, Joyce. Kaya't ko abuyaam ti aramidek.
Surwan na kadimat nga agahak iti account? Diyak anamungan day nga aramidam? Saan ka apilitan? Ngam laglagi pa. Dahito iti pagbibiyagan ta. Anya man iti aramidam itan iti sangwanan day a computer mo? Ipakitakan ka. No kasanok amahak ti communication iti cellphone. Saan ka bilangan makontento iti aramidam? Nayunampay dagiti basol mo? Saan lasak ti agar aramid iti kastoy, Joyce? Adu kamin. Isong agtugaw ka lang dita. Tabuyaan ti aramida. Agent Alexandra, makitam ka di dito yung marka iti kalendaryo. Oo, sir. Apay, birthday yo? Dahita a petsa, ti anibersaryo ti panagkadwayo kini Darius. Saan ka di? Amo yung matgayam, sir. Malagip mo ka di pa'y ti umuna pa nagkadwayo? Naistorya kanyak amin dahita ni Darius. Nabayag ti panagsarsarita mi. Sir. Awan ita ni Darius. Agina na ka no. Iso akayat ko nga ibaga. Nga oray ado ti trabaho yo dito'y opisina. Diyo ko maliplipatan. Nga espesyal da ito'y apetsa. Ta iso ti umuna apan nagkadwayo iti da ito'y a trabaho. Agyaman nak, sir. Gaputa saan nyo analipatan day tapetsa. Ket maragsa ka na. Tanadanon manen ti anibersaryo ti panagkadwayo. Kaya't ko adagasin ni Alexandra iti apartment na. Saan na. Ang mga numakitak pa'y DJ Amaker. Ket agsakit lang man yung tinakan ko. Ha? Tila kaya magmag na. Kasla. Surutek ti papanan na. Ijay abanda tinapanan na. At talinay dakpay lang dito ilingay. Inak siguro matan masurutan ti kotse amang sursurot kanyak. Kuna na siguro, jak na siputan. Daychayan, kumlibak pa'y. Narigat no makitanak. Ha? Rumuaran ti driver. Kitain na siguro no sa dino tinagturungak. Ha? Pamilyar ti rupa na kanyak. Kaslam amok day talalaki. Awagak nga ta ni Alexandra ano saan. Nasken nga ipakaamukan ko na ang nakitak ni Tiago. Saan? Isu ti umuna ang makisarita kanyak. Isu ti nakabasol. Isu nga urayik ti awag na. Baligi manin da ito, Joyce. Anya ka di dayta aramidam? Pasat da ito iti trabaho. Uy, madanagan ang iti dayta nga aramidam? Kan, anya na kita mensahe a makit-kita kiti screen iti computer mo? Saan lang ang mensahe ti ma-access ko, Joyce? Uray pa iti panagsarita da iti cellphone. Mamonitor kon. Anya? Isungawanin ti mailimod kanyak dagi dyan nga agent. Maamwak ti amin a plano da nga ramidan. Agbaligi nga ta ni Raul, iti dayta nga aramidan na. Gagayem, di uliwain na denggen, ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas. Bala Ken Rosas. Tinapalabas, agtultuloy ti aramid ni Raul apan ang hack ken panagiwaras iti virus kadag iti computers. Iti sa bali a bangir, gimuramet ni Darius ken ni Alexandra gapu iti saan a panagparang ti balasang iti dinner date da.
Araramiden met ni Raul ti amin a pamuspusan, tapnumamuan na dagiti saritaan da Alexandra ken Darius. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy tinubela tayo na Paul 1. Bala ken Rosas! Joyce, kita man, no niya dagiti mensahe ang na-send. Kan na-receive iti computer. Apay ako sa pulan nga aramidam dagito'y Raul. Ado ti rason, Joyce. Ado. Saan pa ilang simbrak ita ni Sir Darius? Nako na ni Hepe, akayat nakano ti aginana. Pinadas mo kanina kontakan ti cellphone na? Saan pa'y? Amang ano nagawid man na iti probinsya? Amang ano kasta tinaramid na. Bisitaan na ni Nana Linda. Aday bagakan ka. Agbakasyon akmat, kat amang ano kayat mo sumurot. Una. Sigurado nga enjoy ka iti bakasyon ta. Nalawagan namang mangagputi pagsarsaritaan da. Ken ure dagiti mensahe da iti text. Nalain ka talaga, Raul. Sinurot ko lang timbaga manong. Nawaya itan ama monitor mo, dagita nga agent. Iti mabit, agsubli kami matan dita Pilipinas. Itay ka pa'y nga awag iti cellphone mo. Asa yun iti awagam? Ni Darius. Ngam, jakmat makontak. Pakada na ka maya. Nagbakasyon mat day jay. Ni, asidagtan ni jay lugar mi. Marignak analami istipulo iti angin. Napres-pres ko ti angin ni jay lugar mi. Saan ka di aday tati kay ayong? Juan, isong marod asimurutakan ka. Tapno makapasyarak mat iti sabali a lugar. Saan ka pulos nga agbabawi? Hey, matuto ka na kon. Awan ka din ti sabali nga ipatrabawang kanya, Bus Raul. Agoray ka lang, Tiago. Saan ka nga agapura? Mumatayin, nairuamak nga dalat tamar aramid ko. Agina na ka pa'y lang. Bayam asak pa'y lang tiyag trabaho ita. Sige, nuday tatikig daw mo. Tap na inton kasapulan ka. Nakakondisyon ka. Sa bagay, pudnuray ta. Ngam dito ka lang, ha? Di ka umadaday, oh. Tap na nalaka lang nga birukan ka. No, adda ka sa pulakan ka. Alexandra, apay nga da ka dito irwar. Nalami istilin na aw. Dito'y nga mintayan ti signal. Ay, nakapsok ti signal dito Baryumi. Adda ka di awagam? Awan matkit eh. Umay ka, umunik ta di ta balay. Idasartan ti makan. Intunubigat ti panagpasyarta di tawaig kan di ta bantay. Madiha talaga ti marikrik na. Jak pilitan ti bagik abumangan. Awagak ni Alexandra. Aday launin og biyahe pa ni Nana Linda nga umay mga sikaso kanya. Mapantan Alexandra, nakasaganan amin na balunan ta. Duata ka dila ang amapan? Apay, awan ka diti pa nagtalik mo kanya? Saan matakas na? Cellphone ko ka rin jay agun uni. Uno cellphone mo. Cellphone ko. Mabitla nga tisong batak. Oh, anya ti imbaga ti partner mo? Naskan nga agsubliak itamat lang ang Michael. Anya? Taapay ka no? Agsakit ni Darius. Awan mga sikasukan ko na. Adda kan dito'y ayan mi. Awan la ka din sa bali ang maawagan na? Sorry, Michael. Masapol nga agawid akon. Awan ti biyahe ti jeep ang mapan itay jay paradaan. Amumot na dito'y baryo. Magmag na akon. Naskan amak kaawid ak itamat laang. Sige, itulod kan. Saanan? Nakababain mo't kan ka. Okay lang. Basta si ka, Alexandra. Apay nga itam lang ibaga masakit kagayam. Idi pa'y lagayam last week ama din ti bagbagim. Kung na kami numaimbaga na kadagos.
Napilitan pa'y anagnag na. Oh, isidir mo man yung dagiti bandog mo. Idinto ta si kalangarudan tinaglawag ang nagbasol kanyak. Amom no apay anarigat nga umimbag ti sakit mo. Im-im pa nam ngamin ti sakit tinakam di tabarukong mo. Gusto daytan. Ala, iparabaw mo di talamis sa atin do masopas. Apay, kaba ilam ti bumangon nga agmay-mesa? Sa anak mo't kat anak sa tunay. Nan, iawat mo man kit di. Oh. Dahito iti ipakan mo kanyak. So pasti kayat ko namat. Anya dagiti tumtumpawan ng isit. Bawang dagita. Naliwayak, iso anaksat. Pampanunutom ngamin ni Michael. Iso akas to'y manan tinlutom. Oh. Darius, di mo ibusan ti pasensya. No napudot ti ulom, gaputag sakit ka. Napudot mo ti ulok. Gaputakas na unay ti bandog ko. Kanam lang tinlutom. Apay pala ang apinagawid na. Nukas na mo ti panang tratong kanyak. Si kapay ti makaungat itan. Ay, awan manin ti pagmamaayan da ito'y ang panagsarita ta. Papanam! Agawid akon. Mangtangdan ka, iti mga sikasukan ka. Tay mabalin mo nga ungtauntan. Agsubli ka dito'y, Alexandra! Again, enjoy ako maitan, iti ayan da Michael. No sa anak anagawid. Anay ko, sumruman yan ti sakit ti ulog. Nay, Nalaing ka matgayam nga agartista. Panawan akon. Nawaya ka po manaw nawan konsensyon. Nadamag ko ang masakit ni Darius. Pudno ka di. One, sir. Apay di mo yung panay hospital. Narigat na mabaybayan. No saan pa'y labo mabatigurigor na? Ipan konton, sir. Ano yung maglakid din tadda ka amang tamtaming kankwana. Awan nga minti sa bali amang tamingkan kwa na, sir. Sige, ipan mo nito hospital. Tapno, maimbaganin. One, sir. Bayan nyo. Ibagak day takan kwa na. Ada kami dito ospital ita, Michael. Nukasta, nakaro ti sakit ni sir? One, iso akasapulan amayag dito ospital. Berbirukan da ka dagiti kasinsin ko. Mas dao da, tapay akalat ka kano nagawid. Umayak tumanin inton maminsan. Mabit lang ha. Adan sa kasapulan ti pasyente. Agsarita tan tumanin inton madamdaman. Sige, regards na ka ni sir. O sige, bye. Alexandra, ayabam ti nurse mo no doktor. Apay, anya ti marikrik na mo. Di nakmet asikasun yamin. Naitala chismis ti amom. Ay, diyak kayatan tiyag sa upay. Amangan no kumarkaro pa'y ti sakit mo. Kunak ngamin na di na ko ni hospital. Ngam si kamat ti napilit. Kitaan, di nakabailan na mabantayan. O sige, mabait lang ang tenak mangayab iti doktor, wano nurse. At dagayam itay di hospital. Nangag mo ka diti sa ritanda, Tiago? Nalawag anangag ko. Dayto yan ti urayam at trabaho nga ipaaramid ko ken ka. Anya ti kayat mo nga ramidag. Anya ka diti nagsaritaan nyo kini Jeremy, sakbayan na pa ni Jabrod. Patayag dagiti agent. Kunang no nalipata mon. Saan tala sayangan ti oras? Mapanakon. Galaan ti panagawid mo Saan nagpailan ko mga gawid ita? Ngam kasapulan nunay. Ala, umunag ka, tagkape ka pa'y. Ako, ti cellphone mo. Idipam. Taapay. Basta surutom timbagak. O sige. Adamang monitor ka na tayo. Anya. Awan ka di tinadnadlaw. Awan mat. Intay di hospital. Delikado ni Sir Darius ijay. Ibagat nga umay ko lang bisitahan ti pasyente. Tapno pastra kandak. Magnaktumatan iti baktor. Dahito yung hospital apaman amapal tukak ni Darius.
Paliki na ito'y aramida. Sigurado ang maragsakan dito'y ni Sir Jerry. Michael, orta kam pataray. Oras siya kat maditag parparik na kanyak. Naimbagta na panunot mo ng tugot computer ko ang nagawid. Sigurado ani Darius ti puntiryanda. Tammo da masakit. Anya day jay. Anyamot na. Manas na talaga. Anya ti napasamag. Apay akalat ngin sardeng mo tilugan. Anyamot na. Naplat ti pilid. Ha? O sige. Bumabata nga rudan dito eh. Tamang para ak iti sabali apagluganan ta. Awan ti makita ka na dumduma dito ospital. Amangan no adda lang ang iti aglawlaw timang plan-plano amang patay kin ni Darius. Natalanamat ti amin. Nakaturo pa lang ang ti pasyente ta. Gumnumamuan ti hacker nga amok dagiti aramiden na. Amangan no sukatan nan tumanang ti estratehiya nga aramiden na. Saan ang makalamang day ta hacker? Saan ka di? No kasano ti kinalaing na iti computer. Amok ang nalalaing ka. Us-usaran na iti kalukwan ti kinalay na. Mabalin tayo mat nga i-monitor ita. Adda ti amok asaan danga mo. Yakon intuloy ti planog. Nakitak namin ang naingat ti seguridad di jay. Agmay-may sa aklaeng. Namuan dati pa ng tik-tik-tik ko kadakwada. Baba ni ti cellphone da. Adda pa'y matkit di sabali akong daway. Amu da mo tinararamid da. Nalabit. Isagsaganaan dan ti panang resbakdakan ka. Saan ang mabalin? Jack itulok. Nga damas nalalaingam siyak. Bayam Tiago. Paayaban kanto manen. Inton kasapulan ka. Makagaranak unayan amang ilepas iti biyag dayjay nga ibagpagada nga agent. Di ka agapura. Dumteng tulat ta dayta agundaway. Diyak kaya ta panunutain. Ngam nalalaing dakad ingam sika iti computer. Ops. Di mo ibaga dayta. Siyak lang ti computer wizard ditoy. At danto pa'y madiskubrik awagas. Tapno maabak ko ida. Insalbarda ka, Darius. Adda ko maumay mang pataykan ka ditoy. Saan na mapasamak data? Saan ka mamati? Nubilang man. Kabala ka protektaran ti bagi. Oray masakit ka? Adawit ko apaltog. Adda dito'y pandagtipungan ko. Saan na bali? Ad-adalanan ni Michael no kasano amaabak day siya araol. Naskan na matiliwan day di atao. Sakbay ang makaaramid pa iti ado akalukwan. Wan, naskan ang maarastar kat maibalagan. Tapno awanan mabiktima na pa. At dayta. Naala kong ti impormasyon. Ti pampanakal da a computer wizard da. Pati picture na. At dan kanyak. Dayto'y lagaya matao, ha? Tiago! Umasidag ka dito'y. Kita am dayto'y aladawan. Ladawan ti may sa lalaki. Iso dayto'y ti kayat ko apatayam. Apay, anya ti basol na daytakan ka? Agin lalaing. Sa dino ti pakakitakan ko na. Dumngeg ka. Tay bagak, Tiago. Saan mo ka di akabailan nga bakan? Pudno ka di ti kinunak nga ad-ado ti amuna nga mitisi ka. Dak kalalap pa di ti panagtrabahok na ito yata. Iso arumbang lahat nga patayam. Gaputad ado pa iti napatag nga ramidak. Ngam ti makipinalain iti da ito'y at tao. Agbaliging ata ni Tiago iti paparamid kan kuana ni Raul. Gagayem,
Ti uliway na dinggan, ti tuloy tinubela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas. Nobela ni Elena Nudo. Iti madireksyon ken musika. Jonah Rebotazo. May sapay asagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Bala Ken Rosas!